Papanamanan danyo. Ada mapan ko gatangan ni Jay Ilay. Anya ti mapan mo gatangan. Apay ay ada magam amin. Apay masapul nga ibaga amin kan ka. Katuan taasawa na kangaraw. Ada karbangak amang amuno sa dino ti papapanam. Kano anya ter aramidam. Masapul nga updated ak akanayon. Adula amin na ita. Nay, apay anagbanglo ka launay. At dalamapan mo gatangan ngam nakabangbanglo ka unay. Binis ngay mo pa'y tamabilbilang abuok mo. Kilamad man law mo mag. Sige, mapanakaon katnay. Amang ano marabyanak. Amang ano narigat asapulan jay gatangag. Anyat gatangam umayak tatulungan kang agsapol. Ay saanan. Diyak kayat yadakan kaduana. Kayat kau tiag may sa no kasto nga adna papana. No kayatan nak, ikan kay ti house and lot mo ading huling. Lukluk ko naksamot, Danyo. Luklukwan nga? Saan? Seryoso ak. I love you. I love you too kung nambutan Adamot asawa mo. Katore di ta ibagbaga Isikrita huling. Pangalaam kumamot iti house and lot nga itad mo kanya ngay. Adda balay ko iji probinsya day diin ang kanamang kao. Awan agnanaad. Bakan ti day jay. No kaya tinak, ijay ti pangibalayakan ka. Agawid ta ijay. No ngay ipulong da ka dagiti kakabagyam iti asawa. Saan? Takontrada amin iti asawak. Ha? Saan da akaalaan ti asawak? Di na kayat ti ugali na. Aniya? Ay, no makita da ka dagiti kakabagya kijay. Sigurado akayat da ka. Ay, kasta aya. Iso nga aklunan na kon huling. No kayat mo, ikan kay ti kwartam. Ah, agpaisaw. Uy, basta aklunan na ka. Kan sumurot ka kanyak tada papananta. Sa dino nga iti papananta. Ay, damagampay lang. Amo mo na. O anya, mapantan. Sige, sikati makaamo, Danyo. Ne, da kayo mananang, sumrot kayo Maye, tanak ko, dilay imay ti amayo dito ibalayaw. Saan mo? Apay aya? Awan pa'y nga rudan ako. Ni, rabiin, napanandaya? Adala na pan naginatang, ngamawan mo tun, jak makontak ti cellphone na. Amangan no adaman na sabat na barkada dan kat napandaman na ginuman. Uray ko maano ag text, tapno sa anak nga danda nagakastoy. Ay, huwag nga rod Unay mo ni tatang, napanandaya? Hoy, Danyaw, agriing ka. Parbango nun. Danyaw. Agawid tan. Bumangon kan atan anyat orasan. Mala, ang robot nga rudan huling. Katay kwartak ngay. Kunam ngay kanak iti kwartak. Kwa. Tay wallet ko ngay. Day taman na napandagan iti pantalon mo. Mabit lang nga raw. Apay ngay. Awan mo't karagat yung wallet kaun. 15,000 pesos karagat yung wallet kaun. Awan mo't tan. Inalam samat huling. Anya, ayagtal na ka man. Di ka man nagpabasol. Diyak kinutkot itawalit mo Agtatakaw ka. Ay, awan ni nalalak. Ada. Si kamot na ti kaduwak dito silid nga ayanta. Eso sikat tinangala. Awan nga ro din nalala. Ikan aglibak. Idarom ka no di mo isubli na jay. Isubli ti kwartak.
Apay nga iya siya ti pabasulam, kawam matinalalak. Napanan nga ron ti kwartak ngay. Alakit din, isublimong tinalam a kwartak. Awang nga raud. Ay nga nga iti pagbayad ta dito hotel kit na pukaw matan ti kwartak. Ay, oray kapkapan nak, kita am ti bagkaw, awan ninalalak. Wano, narigrig ko nga ta idikalman na jay. Ay, awan mo tapulos tinabatin dito yung wallet ka. Pakibayad mo man pala ang tibabayadan ta dito yung hotel. Tabayadak tukin ka huling. Aniya! Nagturturugam idirabiitan nyo. Inawis nak ni kumparay, nagshot kami. Hindi ko nabarte ka kaon. Diyak ka ba lang ti agawin sa pinaturog na kijibalay da. Asino akong paray? Di mo am-am na di akong paray. Taga sa bali nga ilay. Adaya, jak am mo akong paray. Adwa! Alala, ang disikat agpulis akaw. Sakto agdigaws tanay, nagang dudak. Agat arakak pa lang nga aging gaita. Di ka pa'y agtext. Di mo pa'y ipakaambo ti ayan mo mag... Di mo panunutin ti kabalay mo ngagdandanagkan ka. Ay na, apay nga min ngagdanag kaya kat laklakayana kaon. Amo kaon char aramidag. At daawag mo. Apay nga i-cancel mo jay awag mo. Asino day jay? Jak am-am mo. Wrong number siya. Scammer siguro. Hello. Apay aya nga umanawag ka huling. Tay utang mo, di ka malagbayadan. Apay di ka magpakita dito yan. Apay, itartarayam ti utang mo kanyak. Ha! Kari ka akare, kunampay ngay ka nakiti house in lot. Ngambulili kung kamagayam. Ha? Sardingan na kaon nga awagan. Tamangan numakadlaw ti asawak. Diyak kayat nga aga pa kami. Bayad ang arot ti utang mo, tano saan? Ibagak kan ni bakit mo tinapasamak ka na ta? Kan i-forward ko kang na ti video ta. Video ta nga. Video ta nagkuyog Anya? Anya, nakigtut ka? Di mo namnamay na nag-video bayad ti pa nagkuykuyog ta. Ha! No tamong kawais ka, nawawais akpay. Anya? Ala, agbayad kan? 9,000 ti bayadam. Nagdakulan nga. Kat manula jay utang ko ken ka. Awan pa'y 5,000. Talaga kasta tabayadam ti panang lukom kanyak. Kat kaano agbayad ka? Awan kwartak. Agpili ka, agbayad ka wano i-forward ko kan bakit mo ti video ta. Tapno amam, friend ko iti FB ni baka mo. Anya? Ay, saan man natila ipurpurward mo iti asawak? Di ka agar aramid huling. Agbayad ka nga raw, tapnawang gulo. Bayad! Anya? Pangusaran nyo iti kwartaya, tatang. Pagbayad ko iti utang kao, anak kao. Alan bayadak tumot laeng. Ay, adaan tayo iduldulin ko naglakwak iti mulak anatang dita. Hanggang igatang kumot iti baboy at anak nagtatang. Di ka madanagan. Bayadak tumot laeng. Promise. Ala, mabit lang nga rin tatang. At daw ti bayad ti utang ka huling. 2,000. Kurang day taoy. Apay 2,000 lang ngay. Day talaang ti kwartak. Nayunam kunak nay. Kaya't mo tay forward ko kan ni baka mo ti video ta. Ay isan O sige, nayunak na ita. Anayag at 3,000. At daw. Kurang pay. Anayam 5,000. Tauray bayadam to numaminsan ti daduma. Adya. Apay nagdakulan nga iti singiram kanyak. Awam pay ladita tay house inlat ngay bagbagam. Ha? Jak kaya ti maululbudan danyaw. Ha? Kunam ngay kanak iti house inlat. Ayan na ngay. Ay, kwa.
Makitam, di ka makatagaray. Talaga nga inuto-uto naklaan. Isong agbayad ka. Uray hulugam iti binulan. 10,000 pesos iti binulan. I-delete mo na ita video nga ibagbagam. Ay saan? Idulin ko. Tano di nakikan iti kwarta. At i-forward ko kanibaka mo. Anya? Ay, kita man nga rin ti bagbagam a video. Ay manjak ah. Basta idulin ko laang daytoy. Ala, anayamon ang 5,000 pesos daytoy. Darasam! Sige, mabit lang nga rin. Ayan ni tatang nanang, agsingirak ko ma. Nay, apay, adda utang jay amamkan ka, anak ko. Ada nanang, apay di na imbaga ka na kayaw. Nay, saan mo? Nangusaran na ngay iti inutang na ka. Pagbayad na kano, matitiutang na. Anya, utang? Sino nga'y tinakautangan na? Agsasaron naman ang titext na jay ahulay. Agsingsingir manayin. Diyas kinadya bakit. Nailaw anak kan ko na. Hulda permut gayam na jay. Ay, jak replyan. I-block ko hindi. Tapno di na kung makuntakpay. Aday ta. Awan mo't may pakita na video kanyak. Pangbut-buteng nala kanyak na jay. Tapno makaalay ti kwarta kanyak. Sakit ti mamaysaanan. Never. Hoy, Danyo! Agiring ka man! Bigat gaya man. Good morning, bakay. Good morning, Tarupam! Apayan bakit? Bigat nga agong ungit ka. Kita man da ito, Tay video may ka ni Huleng. Nangalam dito. In-forward ti babaeng kanyak. Awanan kay ti baeng. Managalilaw ka. Kwa. Siya kaya na ita. Kaing ingas ko la siguro. Sana siya na ita. Awanan kakit di ti baeng. Namin anon ngay nalilaw na. Napanug ako na mga awat kan mang pakpakawan kan kadanyo. Napanug ako na yan. Kwarta man anak ko. Ha? Manang ti kasapulan niyaw, kan pangusaran niyaw nanang. Ikanak man iti uray 3,000, tainak man agpaparlor. Ha? Agpaubingak man, papukisak to'y buok ko, pakulurak tapno saan ang makita dagiti uban ko, kan agpa-facialak. Ni, itaman pa yan, nakalagip kayong agpaubing kan nagpapintas nanang. Wan, tagpaaramak man mo. Ha? Tila bagbagayo mat nanang. Alahan anak ko, uray utangak niso. Bayadak tunod da kwartak. Agpaubingak iti husto, tapno addaman mang sirpat mat kanyak. Anya? Wow! Si Kadaytan magdabakait. Ay, nagpintas kamitain. Kan imubing ka. Ay, kas kala agtaw-tawon lang iti 40. Thank you. Hey, nagpintas mato'y bakit kaun. Kasta kumakanayaw bakit? Ay na, makapalagip, hindi ka umingan tapay laeng. Excuse me, tandalaalaak. Rumwarak matladagos. Ha? Papanam nga. Basta, Nay, inalamot ta charger ti cellphone mo. Wan, tamalublo batak. Ag-charge sakto iti papanak. Ay, at dantay sundok. Sige, mapanakon. Bye-bye you. Ha? Sino nga dyan nakamotor ang dagas kan kuhana? Anak ko, at daninanang yaw dito'y balayaw. Awan mo tatang.
Apay napanandaya? Jak nga rod amaw. Kanayon matan amarabyan nga agawid. Kandi nakpay panpansino na. Anya? Nagapa kayo aya? Saan mait? Ngam nakabasolak nga main kan kuana. Ngam nagbabawya akong dajay ngay naramid kaw. Kun agmalmaliwa kaon. Apay, nagbabay kayo manan? Anak kaw. Ay natatang, tapnoy bagak ka na kayo. Kanayon nga gipulong ni nanang kada kami. Apay nga minadi yung may katiki na babairo yung aya. Kari kayo pa'y mutakari. Ngam awan mo tungtung palin yung akariyo. Nagbabawiyak mo ti amin. Ay, namin anon alino ko yung ninanang. Kanayon na kayo mo't apakawanan. Nabandog mo't siguro na amang pakpakawan kada kayo, tatang. Adamanan ng yangkas ka ni bakit kau ti motorsiklaw. Asino nga to dayta amang yang angkas iti asawa. Ay bakit? Apay asino di kanayaw na mangyang angkas kan kay ti motorsiklaw. Wala kang pake. Mabit man lang. Ibatan nakmandan nyo. Asino day jay kunak. Kanayon ka amarabyan. Kan kanayon nakamot nga itulod day jay lalakay. Lalakim ka di day jay, ha? Wan! Apay, ada reklamom. Aniya. Babairo kan tupay. Padasak mo tag lalaki Anya? Ay, sinaam day jay lalakay. Taamangan nun niya ti maaramid ko kada kayaw. Aramidam ti kay kayat mo. Taramidak mo ti kay kayat ko. Sore, ngamsaan kan nga ay-ayatan. Naibaw ingan iti sabali ti panagayat ko kan ka. Iso nga agsinatan. Kat iso nga imaya. Tao may kon alaan dagiti kawus ko. Ta pumanaw ako. Sumurot akon iti boyfriend ko. Sige. Padasam ti sumurot iti dadya lalaki ta darom kayaw. O sige, agdarom ka. Ngam iwaras ko mat ti video yo iti babae. Sanak amabutang amay darom. Tadabot armas ko, danyo. Sige, agdarom ka. Ta ipost ko ti video yo. Tapno ag-viral ka. Kayat mo. Ay, sana. I-delete mo man nga men na jabijaw. Itaan niya agapaw. Armas ko dayjay, oy. Ala, ingka agdaruman. No kayat mo ti ag-viral iti social media. Anya. Mayay, pangaasyo man anak kaw. Tulungan da ka mang bagbaga iti inayaw. Di nakmat dengdenggenan. Natangkan ti ulo na. Ang lalaki mo tayo. Bakit ang nakas jay ti aramiden na? Ayan ni nanang aya tatang. Adaman ijayan ti lalaki nan Ada boarding house ti lalaki na iji ilay. Amok ti ayan da. Anya? Ijay ti ayuyang na. Magbagaan niya. Tanusan, idarum ko ida. Ay, pagsasaritaan nyo kumapay na imbag daytoy. Di kay pala mangiwayat ti tanyaman nga adang tani. Bakit kan lakay kayon? Urnusan nyo kuman ti bagbagiyo. Ay, idijay amayo tinagbababae, binagbagaan nyo aya. Binagbagaan mi mat, ngam din na kami impangag nanang. Di saan kayo mat nga ipangag tapno quits. Awan lugi. Anya kayo ka di? Bakit kan lakay kayon kan ni tatang? Ngang kasta pala tararamiden nyo. Imbes nga ornusan yun ti bagbagiyo. Basol na. Iso tinangirugi. Ituloy ko lang. Nagbalbaliwan ni tatang. Nagbabawyan na mati naramid na. Basta, sinaakon ti amayo. Danyo, apay nga da ka dito. Sige sir, pusasan nyo idan. Balang kantis na itang asawak. Ang lalakay. Ay, mabitaang. Apay danyo, idi si kati ang babae, indarum kaya. Saan mo ta? Unfair ka mat alaklakayan. Kasta tirumbang ka na kayaw, tap nagnakam kayaw.
Pangaasim na nyo, isanod mo kumanti darum mo. Agsuri ka pa'y Ha? Ala, surin. Naaramid ko mo ilatikas diya'y kapukan ka. Ay, basta ikarim, hindi mon ulitin ti inaramid mo. Ala, tiyakon patuluyan ti darum ka. Wan, urnusan tan ti bagbagita. Kababain, bakit kan lakaitan, ngam kastoy tar aramidin ta. Naita nga rod kahit. Nagbalbaliwak mo't ngaminan, ngam apay ang nagibalos ka. Sorry, nakulaapan laang ti panunot ko lakay. Pakawanan na kuma. Ala, napakawan kan. Kat pakawanin na kumamay, bakit? Ala, agpin nakawan tangarutan. Ay ayatan ka lakay. Ay ayatin kamat, bakit? Sure talaga. Manang Biyana! Papanamanan danyo. Adamapan ko gatangan ni Jay Ilay. Anya ti mapan mo gatangan. Apay ay adamagam amin. Apay masapol nga ibaga amin kan ka. Katuan taasawa na kang araw. Adakar bangak amang amuno sa dino ti papapanam. Kanoan niya ter aramidam. Masapol nga updated ak akanayon. Adula amin na ita. Nay, apay anagbanglo ka launay. Adala mapan mo gatangan ngam nakabangbanglo ka unay. Binis ngay mo pa'y tamabilbilang abuok mo. Kilamad man law mo mag. Sige, mapanakaon katnay. Amang ano marabyanak. Amang ano narigat sa pulan jay gatangag. Anyat gatangam umayak tatulungan kang agsapol. Ay saanan. Diyak kayat yadakan kaduana. Kay kayat kau tiyag may sa no kasto nga adna papana. No kayatan nak, ikan kay ti house and lot mo ading huling. Lukluk ko naksamot, Daniel. Luklukwan nga. Saan? Seryoso ak. I love you. I love you too kung nambutin Adamot asawa mo. Kature di ta ibagbaga Isikrita huling. Pangalaam kumamot iti house and lot nga itad mo kanya ngay. Adda balay ko iji probinsya day diin ang kanamang kao. Awan agnanaad. Bakan ti day jay. No kayatin nak, ijay ti pangibalayakan ka. Agawid ta ijay. No ngay ipulong da ka dagiti kakabagyam iti asawa. Saan? Takontrada amin iti asawak. Ha? Saan da akaalaan ti asawak? Di na kayat ti ugali na. Aniya? Ay, no makita da ka dagiti kakabagya kijay. Sigurado akayat da ka. Ay, kasta aya. Iso nga aklunan na kon huling. No kayat mo, ikan kay ti kwartam. Ah, agpaisaw. Uy, basta aklunan na ka. Kan sumurot ka kanyak tada papananta. Sa dino nga iti papananta. Ay, damagam pa lang. Amumon O anya, mapantan. Sige, sikati makaamaw, Daniel. Ni, da kayo mananang, sumrag kayo Maye, tanak ko, dilay imay ti amayo dito ibalayaw. Saan mo't? Apay aya? Awan pa'y nga rudan ako. Ni, rabiin, napanandaya? Adala na pan na ginatang. Ngamawan mo tun. Diyak makontak ti cellphone na. Ang mga no adaman na sabat na abarkada dan Kat napandaman na ginuman. Uray ko maano ag text. Tapno sa anak nga danda nagakastoy. Ay, huwag nga rod Unay mutan ni tatang.
Napnapanandaya? Hoy, Danyaw, agriing ka. Parbango nun. Danyaw. Agawid tan. Bumangon kan atan anyat orasan. Mala, ang robot nga roden, huleng. Katay kwartak ngay. Kunam ngay ka nakiti kwartak. Kwa. Tay wallet ko nga. Day taman na napandagan iti pantalon mo. Mabit lang nga raw. Apay nga. Awan mo't karagat yung wallet kaun. Ha? 15,000 pesos karagat yung wallet kaun. Awan mo't tan. Inalam samat huleng. Anya, ayagtal na ka man. Di ka man nagpabasol. Diyak kinut ko titawalit mo Agtatakaw ka. Ay, awan ni nalalak. Ada. Si kamot na ti kaduwak dito silid nga ayanta. Isa sikat tinangala. Awan nga ro din nalala. Ikan ang libak. Idarom ka no di mo isubli na jay. Isubli ti kwartak. Apay nga ya siyak ti pabasulam. Kawam matin nalalak. Napanan nga ron ti kwartak ngay. Alakit din. Isubli mong tinalam a kwartak. Awang nga raw. Ay, anya nga iti pagbayad ta dito hotel kit na po kaumatan ti kwartak. Ay, oray kapkapan nak. Kita am ti bagkaw. Awan ni nalalak. Oh no. Narigrig ko nga ta idikalman na jay. Ay, awan mo tapulos tinabatin dito yung wallet ka. Pakibayad mo man pala ang tibabayadan ta dito yung hotel. Tabayadak tukin ka huleng. Aniya! Nagturturugam idirabi nyo. Inawis nak ni kumparay. Nagshot kami. Hindi ko nabarte ka kaun. Diyak kabalan ti agawin sa pinaturog na kijibalay da. Asino akong paray? Di mo am mo na di akong paray. Taga sa bali nga ilay. Adaya, diyak mo akong paray. Adwa. Alala, ang disikat agpulis sa kaun. Sakto agdigaws tanay. Nagang dudak. Agat arakak pala nga aging gaita. Di ka pa'y agtext. Di mo pa'y ipakaambo ti ayan mo mag... Di mo panunutin ti kabalay mo ngagdandanag ka. Ay na, apay nga min ngagdanag kaya kat laklakaya na kaun. Amo kaun char aramidag. Adaawag mo. Apay nga i-cancel mo jay awag mo. Asino day jay? Jak mo. Wrong number sa. Scammer siguro. Hello. Apay aya nga umanawag ka huleng. Tay utang mo. Di ka malagbayadan. Apay di ka magpakita dito yan. Apay, itartarayam ti utang mo kanyak. Ha! Kari ka akare. Kunampay ay ka nakiti housin lat. Ngambulili kung kamagayam. Sardingan na kaun nga awagan. Tamangan numakadlaw ti asawak. Diyak kayat nga aga pa kami. Bayad ang arot ti utang mo, tano saan? Ibagak kan ni bakit mo tinapasamak ka na ta? Kan i-forward ko kang na ti video ta. Video ta nga. Video ta nagkuyog Anya? Anya, nakigtut ka? Di mo namnamay na nag-video bayad ti pa nagkuykuyog ta. Ha! No tamom kawais ka, nawawais akpay. Anya? Ala, agbayad kan? 9,000 ti bayadam. Nagdakulan nga. Kat manula jay utang ko ken ka. Awan pa'y 5,000. Talaga kasta tabayadam ti panang lukom kanyak. Kat kaano agbayad ka? Awan kwartak. Agpili ka. Agbayad ka wano i-forward ko kanibakit mo ti video ta. Tapno amaw. Friend ko iti FB ni baka mo. Anya? Ay, saan man natila ipurpurward mo iti asawak? Di ka agar-aramid huleng. Agbayad ka nga raw. Tapnawang gulo. Bayad! Anya? Pangusaran nyo iti kwarta yata tang.
Pagbayad ko iti utang kao, anak kao. Alan bayadak tumot laeng. Ay, adaan tayo iduldulin ko naglakwak iti mulak anateng dita. Hanggang igatang kumot iti baboy at arak nagtatang. Di ka madanagan. Bayadak tumot laeng. Promise. Ala, mabit lang nga rin tatang. At daw ti bayad ti utang kao huleng. 2,000. Kurang daytoy. Apay 2,000 lang ngay. Day talaeng ti kwartak. Nayunam ko naknay. Kaya't mo tay forward ko kan ni baka mo ti video ta. Ay, isan O sige, nayunak na ita. Anayag at taluripaw. At to'y. Kurang pay. Anayam 5,000. Tauray bayadam to numaminsan ti daduma. Adya. Apay, nagdakulan nga iti singiram kanyak. Awam pay la dita tay house inlat ngay bagbagam. Ha? Jak kaya ti maululbudan danyaw. Ha? Kunam ngay kanak iti house inlat. Ayan na ngay. Ay, kwa. Makitam, di ka makatagaray. Talaga nga inuto-uto naklaan. Isong agbayad ka. Uray hulugam iti binulan. 10,000 pesos iti binulan. I-delete mo na ita video nga ibagbagam. Ay saan? Idulin ko. Tano di nakikan iti kwarta. At forward ko kanibaka mo. Anya? Ay, kita man nga rin ti bagbagam a video. Ay manjak Basta idulin ko laang daytoy. Ala, anayamon 5,000 pesos daytoy. Darasam! Sige, mabit lang nga rin. Ayan ni tatang nanang, agsingirak ko ma. Nay, apay, adda utang jay amamkan ka, anak ko. Adda nanang, apay di na imbaga ka na kayaw. Nay, saan mo? Nangusaran na ngay iti inutang na kan ka. Pagbayad na kano, matitiutang na. Anya, utang? Sino nga'y tinakautangan na? Agsasaron naman ang titext na jay ahulay. Agsing-singir manayin. Diyas kinadya bakit. Nailaw anak kan ko na. Hulda permut gayam na jay. Ay, jak replyan. I-block ko hindi. Tapno di na kung makuntakpay. Aday ta. Awan mo't may pakita na video kanyak. Pangbutbuteng nala kanyak na jay. Tapno makaalay ti kwarta kanyak. Sakit ti mamaysaanan. Never. Hoy, Danyo! Agiring ka man! Bigat gaya man. Good morning, bakay. Good morning, Tarupam! Apayan bakit? Bigat nga agong ungit ka. Kita man na ito, Ha? Tay video may ka ni Huleng. Nangalam dito. In forward ti babaeng kanyak. Awanan kay ti bain. Manangalilaw ka. Kwa. Siya kaya na ita. Kaing ingas ko la siguro. Sana siya na ita. Awanan kakit di ti bain. Namin anon ngay nalilaw na. Napanug ako na mga awat kan mang pakpakawan kan kadanyo. Napanug ako na yan. Kwarta man anak ko. Ha? Manang ti kasapulan niyaw, kan pangusaran niyaw nanang. Ikanak man iti uray 3,000, tainak man agpaparlor. Ha? Agpaubingak man, papukisak to'y buok ko, pakulurak tapno saan ang makita dagiti uban ko, kan agpa-facialak. Ni, itaman pa yan, nakalagip kayong agpaubing kan nagpapintas nanang. Wan, tagpaaramak man mo. Ha? Tila bagbagayo mat nanang. Alahan anak ko, uray utangak niso. Bayadak tunod na kwartak. Agpaubingak iti husto,
Tapno addaman mang sirpat mo't kanyak. Anya? Wow! Si Kadaytan magdabakait. Ay, nagpintas kamitain. Kan imubing ka ah. Ay, kas kalaag taw-taon lang iti 40. Thank you. Hey, nagpintas mato'y bakit kaun. Kasta kumakanayaw bakit? Ay na, makapalagip, hindi ka umingan tapay laeng. Excuse me, tandalaalaak. Rumwarak matladagos. Ha? Papanam nga. Basta, Nay, inalam mo ta charger ti cellphone mo. Juan, tamalublo batak. Ag charge sakto iti papanak. Ay, at dantay sundok. Sige, mapanakon. Bye-bye you. Ha? Sino nga dyan nakamotor ang dagas kan kuhana? Anak ko, at daninanang yaw dito'y balayaw. Awan mo tatang. Apay napanandaya? Jak nga rod amaw. Kanayon mo ten amarabyan nga agaway. Kandi nakpay panpansino na. Anya? Nagapa kayo aya? Saan mait? Ngam nakabasolak nga main kan kuana. Ngam nagbabawya akong rajay ngay naramid kaw. Kun agmalmaliwa kaon. Apay, nagbabay kayo manan? Anak kaw. Ay natatang, tapnoy bagak ka na kayo. Kanayon nga gipulong ni nanang ka na kami. Apay nga minadi yung may katiki na babairo yung aya. Kari kayo pa'y mutakari. Ngamawan mo tungtung palan nyo akariyo. Nagbabawiyak mo ti amin. Ay, namin anon alino ko yung ninanang. Kanayon na kayo mo't apakawanan. Nabandog mo't siguro na amang pakpakawan ka na kayo, tatang. Ha? Adamanan ng yangkas ka ni bakit kau iti motorsiklaw. Asino nga tadayta amang yang angkas iti asawa. Ay, bakit? Apay, asino di kanayaw na mangyang angkas kan kay iti motorsiklaw. Wala kang pake. Mabit man lang. Ibatan nakmandan nyo. Asino day jay kunak? Kanayon ka amarabyan. Kan kanayon nakamot nga itulod day jay alalakay. Lalakim ka di day jay, ha? Juan, apay, ada reklamom. Anya? Babairo kan tupay. Padasak mo tag lalaki ah. Anya? Ay, sinaam day jay alalakay. Taamangan nun niya ti maaramid ko kada kayaw. Aramidam ti kay kayat mo. Taramidak mo ti kay kayat ko. Sorry, ngamsaan kan nga ay-ayatan. Ha? Naibaw ingan iti sabali ti panagayat ko kan ka. Iso nga agsinatan. Kat iso nga imaya. Tao may kon alaan dagiti kawus ko. Ta pumanaw ako. Sumurot akon iti boyfriend ko. Sige. Padasam ti sumurot iti dadya alalaki ta darom kayaw. O sige, agdarom ka. Ngam iwaras ko mat ti video yo iti babae. Ha? Sanak amabutang amay darom. Tadamot armas ko, danyo. Sige, agdarom ka. Ta ipost ko ti video yo. Tapno ag-viral ka. Kayat mo. Ay, sana. I-delete mo man nga men dadya video. Itaan niya agapaw. Armas ko dayjay, oy. Ala, ingka agdaruman. No kayat mo ti ag-viral iti social media. Anya? Mayay, pangaasyo man anak kaw. Tulungan da ka mang bagbaga iti inayaw. Di nakmat dengdenggenan. Natangkan ti ulo na. Ang lalaki mo tayo. Bakit ang nakas jay ti aramiden na? Ayan ni nanang aya tatang. Adaman ijayan ti lalaki nan Ada boarding house ti lalaki na iji ilay. Amok ti ayan da. Anya? Ijay ti ayuyang na. Magbagaan niya. Tanusan, idarum ko ida. Ay, pagsasaritaan nyo kumapay na imbag da ito'y.
Di kay pala mangiwayat ti tanyaman nga adang tane. Bakit kan lakay kayon? Urnusan nyo kuman ti bagbagiyo. Ay, idijay amayo tinagbababae, binagbagaan nyo ay ah. Binagbagaan mi met, ngam din na kami impangag nanang. Di saan kayo mat nga ipangag tapno quits. Awan lugi. Anya kayo kadi? Bakit kan lakay kayon kan ni tatang? Ngang kasta pala tararamiden nyo. Imbes nga urnusan yun ti bagbagiyo. Basol na ah. Iso tinangirugi. Ituloy ko lang. Nagbalbaliwan ni tatang. Nagbabawyan na mati naramid na. Basta, sinaakon ti amayo. Ha? Danyo, apay nga da ka dito. Sige, sir. Pusasan nyo idan. Balang kantis na itang asawak. Aglalalakay. Ay, mabitaang. Apay danyo. Idi si kati ang babae, indarum kaya. Saan mo ta? Unfair ka matalaklakayan. Kasta tirumbang ka na kayaw. Tap nagnakam kayaw. Pangaasim danyo. Isanod mo kumanti darum mo. Agsuri ka pa'y ah. Ha? Ala, surin. Naaramid kumulatikas diyay kapukan ka. Ay, basta ikarim, hindi mon ulitin ti inaramid mau. Ala, tiyakon patuluyan ti darum kaw. Wan, urnusan tan ti bagbagita. Kababain, bakit kan lakaitan ngam kastoy tar aramiden ta. Naitangarod kahit. Nagbalbaliwak mo't ngaminan, ngam apay ang nagibalos ka. Sorry, nakulaapan laang ti panunot ko lakay. Pakawanan na kuma. Ala, napakawan kan. Kat pakawanin na kumamay, bakit? Ala, agpin nakawan tangarutan. Ay ayatan ka lakay. Ay ayatin kamay, bakit? Sure talaga.